إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ورد الله سبحانه وتعالى تيغا نسأل فاتن مغاني مدوك سيغا yo o diga mun terni lato kenina diga men jokata inshallah ado o gatta ko dingra kebe alhamdulillah asan kunten seresu cheikh kebe go maka alhamdulillah atu inte nyani am hataji o ga ko sereda beswotu kena tafilande nya agarini debeke والله سبحانه وتعالى نياغنا جل وعلا رسيق كدنا الله غنا ويدو صح ني ودادا الله غنا توفيق ني ودادا غنا خالص ني ودادا غولوما بولكي او سموري فوني الجنه كلامو تيكي الله سبحانه وتعالى الله غنا ني ودادا تاك كمري الله سبحانه وتعالى غنا سترا ني ودو رسيق كدنا نورا دالا دو بولكي الله غنا نورا سبتين دو بولكي كما باكالي kemere sado ga diga men kinni o kharamo do imamunga aga muqaddaman de berni odanga na diga mo be ni ga maka aga ikon sado ga min koron kinni o wa kando kapalla manga ana follaqin no danga ti Allah kitab senne ka yageni alquran alkarim inshallah taala yageni Uthman medha wa kanunti wala tadanga falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين.
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الخاسرين. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألكم وري التي جانا ألكوفنا ألماما na Allah nyaga subhana agam no nyana ko may fubeni gallati gana nemani mbirenga fubeni ga seberini jarebi umbirenga wa salli faren kamma di sahabani ali dum koni are sere wasere ge ya hedi ya mawundi kota Allah ganninda fasu kappa annabi jamanga yawm alqiyamah ore Allah nyaga subhana ore Allah kanyai wa anna almasajida lillah hammi ga sere suwaire khotaga sere sukama wattega sere suya lihiye jarabiye Allah ubesu khallen qala ala ubesu khallen jarana bayna al-kafi wan nun odo koy Allah ganne hamminu murugini aganne jarabi yuntono aganne buguno kunyana oda khasudanga fi dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin allakum ode debugo mullaga ode kunyi fubeni gere deben polla kangu nyoda o bismillah Allah ganni debu ku Allah ganni kurana Allah ganni norono Allah ganni berekindini kendangi yem palle ore almaminin kunyi koden dun koniso ibeni gere killen kini kharallem manan tantawo ina terinka ila yo kharamundi na utilen kimbo ganyelle ko tabe o khire ne te kharallem munyane mege dungenan tino ko terinka duma yang kayen sababu nyani qasdu alma min sofo mugu sasa agede sofo beni ko nantengo kwa aduma yang kayen sababu nyani wa illa iyade kunan qawa okune garando mo nyobe kinyake place aga kharam mo be kongo aga khirnde be kongo aga sigirani be agedi khiri katoy iya place ni kenga kambe gana kutiagi falle to ko nigi jema okune garando mo nye onti kinta fofo swa onan la nyagana Allah ganno di susebetindi na ikhlas nya odi suda nga ya rabbil alamin na gullu kuruga qaram mo ni su iga qabuno honga oda hasu kunyi kage dungen anti khara lemma nyana nta ko kana terinka wa illa onte sefe ko mo gala nta mekke be ko mo barakay tuwa ko moritia tuwa ko ganno te jofone re tuwa no nyane re ko kharamundi me ori maren qantande are akhahu aduna me simmandina me hakkilu nyaqaldi o khram mo yo karanga o almami nyani jogun turo Sheikh Abubakar Sadiq Koita Allah ganno di tangana aro delegation su ige giri jogun turo nalli Allah ganno di koroseni aro debetana sugeri nalli yere saga sire ado fabasire khabu biro khabu golinyan lomo qasude mugu abago almami nyimbela Kenya age sede tikebe ale Kenya ko kengeni o fabani beni ga kanan ka huma
o faba la sana jikine o faba musi sumare Allah gamno di tangana ado mani ado khono ado akhiri beni ga gollini ko fo kedanga Allah gamno di tugana Allah gamno di korosini Allah gamno golluku Allah gamno ragana odi sudanga ya rabbal alamin onte mungunu kesu sababu ode khabwa onanteni khabwa o aghinyani aghibe garo khanuti Allah kengeri ishaqa sumare inati tuge ke sababu horen pogebe anya aya alhamdulillah Allah ganno di tangana Allah ganno da korosini adotu adoraga akhini adoraga kharammo amedo murono fosu illa ma gando haqqil la murakama amo wori kota agame sigo gana no falle fayni diresu nda de meni yereya wa illa ngana ni wayasi afriki ane yokunya ko bana telli de nin kan ngagi falle koy min nyakengana ko agana yirine kharammo ko manne manke hakanga ana utana fallinga Allah ganno la tugana na kapeni ko ni sujidi imamu ngere fube niko qasude mugu dome nganniye be go isaga sido do fa basire anganniye ni kenya debe su ogame kori ananya ka okuntetini kedebe gade tahundi kay megana tahundi oda kana daga dome Allah ngolle angana sere mutunan ton daga gaja ada yimme daga gaja angeti kebe ron daga gaja nda ko tani falle ko inia me kebe mege gurinan daga ayma ngakile adidu gaga Allah ya subhana kenya ni sara sire do fa basire debe sugana tahundi nampere aga nemara alhamdulillah odan suwan gollini domay golle keno honga haqiqatan qabun ko sira sugana ke mu islami nyagene ange wosono tike golle ahyanan nahnu naftakhiru bil islam o ya wosono tislama honga mislami nya kedo ke islama honde deberi walakin mata yaftakhiru al islam bina silama hongo sono tay kambire ku gollu men yani ya hanjinga bakka silama honga khabuda ke kappe khirisi surungi kane igana kebe muru lemu maga ina debenina hado Allah 2023 ka 2024 kemelo fo wotun tena jara igana serebe suturi na biradin kina serebe kenta kente qale mugo khalsinga kebege kom kenya ni saga sire ado faba sire iga gollu beragana igi ragana igi 30000 bis iga gollu beragana igi deberu gollu kuni illene katto imme miskina ni beni gono nga qabu segantida Allah de bannanku adan jarabiya anna miskina nya ganjin sura are miskina ka jarabi agana nya seberana Allah gede jarabi be soga kama waja'alna ba'dakum li ba'd fitna atasbiruna wa kana rabbuka basira Allah do jarabi timeya nam miskina ni be ga qabu garanti du jarana fube ni ge karani korunto ko segantida nga fube ni ge woti ga watenno sara siredo fa basirengan ni ke onu korosilenki sari kara ko tanyaga ode de mande ngarini ordnasi ni malenki ola idde mana ni ordnasi tugida me sara kara fallode marumbo to ngari ni kenta ga fosiro aha junga de mande nga ko tabe on sigada me agani kalla asinon tenge kara akorin tenge kara akara falle onari marunga ona kampaga marunde tende khalisi ken khalsi de manne siron paba sara sirodo fa basire igollinni kay debeso o golli mo khalsi be gana kite debebe karti be gana gaga tohni debenye ante bakka debe miskina ni nyadan qawa agana ni debebe wotun tayima ay kora jarana afare na jofo francia afare na jofo ona timmandida qawallah na kunetalla be derote nyonki ngalla be kite gelle khabu saga sireda faba sirentaw imedo motirindi ni kota bane nanti kori ke deberni mpay Allah kanye nam nokuri ngono wotunte ngari ina fotuga na tolante timmandi ona timmandida e mulana wotunte ni ke jamane ke deba andaga jare asentola ona kan sinkine kadaga jara walakin khabu khalle message medo murni katoy nanti
qalu de makega tele jare mo gobe e mandi min surawre ku be gere kan sinjate be ko akhini de bagandi eronga ay tele ma 31810 euros 31810 euros ikotke kapame na golle ndeberi alla ganne ragana oga gango be ko ngidi kartinya bagandi kartinya ni magayre ibe gana ke kartintu allo faban kallano ndanga jike allo miskina ni ndanga jike allo utunto ndanga jike kartike de nondi e gollite allah wa ngaya subhana li yunfiq kullu sa'ati min sa'ati sere senga kebela annawtu an kumbele ananga nyini dukane allah ganni tugana golleke kade karta mutummani kade karta mutum pabani sari ngaro ni masala ngin no nse fene sere ya danga ambe ga kofonya anga soronya bonondini ambe ga tuma nyawtu kati ku gole nyangano ambe ga tinye murno kati immea ile ni jibanyai angana nya sababu a golle ke gana lampugar ko tabane wotun tebe gana karan sababu yawmal qiyamah la wakitina ndana anganya sababu ana lampuyeliti ala time sugara ngeni metuge yawmal qiyamah Allah wan korosina kamma manni amme sorondema Allah nta sikki sorobe ni getse sikki duwidanga angalante duwangida Allah kallaga ni togono nga ingolli sorobe ni kagalante kefiliyana ngolli marata wangi bonondi anga telle junumu kita oni kanyon kiti seberiye sere sugana ro keme golle anna dudu digame sufay togol suye sakkan kamma me angana ni Allah buru nante tampini maga sere terenka Allah ganno golle kala ganne kurana Allah ganne yidana ona yamto e muro khamaga olele na sababu nyale njuru ninga kana yampo magati Allah iken oga mulona masala miniti dan tanto khibare be kamma asuyetu mukeye wantengino mukeke gana yiri mukeke fayindinia mukeke tirinkenia agana ni telle agere fosu de berada tellea ken muken tara sagene nandi sine tana mukikurumba nyandini ha sikanga no kube muketana yerni sikanne minne mukeke no ko nyiri birene agana yiri ni waga ni kiya nyiri birene mananya nyiri birene Allah komo sun kasonyani aya faytenginoy isimme yemaga murutani o conférence le gerem pay nyana ke ay murtani nogonga alhamdulillah ala gerem pay nyana ke ay khabu nogo on sun qason kane taguno kammo khari o kumi ni kharallumo igeto tengini khabwa o faba ni golle ngara gelli sugubake kharammo ni di wakati ngara o mani di wakati ngara ibogi komponga ide sore ndeberi nanti o kumeni lomuru andini no kane taw o jatigini girna kanne nyanya ya gelloge mer igo dukku no kane taw kendo kulemuru agari Allah gara kemu ko hore sun kaso nyana agari haklan tenta gonwa na kane taw no kammo ne manne deber mi sun kaso kane sari sun kaso ngari kudo sun kaso nin nafa Allah gede kebe muru sun kaso nga nanya kenya kebe ge murimma marim paba sun kaso nga wajibinga النبي عليه السلام عليه متنين كما هجران سينا في اللنديان الله قرآن سبحانه الله قتني جنة في أولاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قبل يتون نت الله سمي واجبين ركما قوي أجن واجبي سوكا من إنسان غريا كان أرينا غسيرا الله كان نورنك kemren Allah de ayen jo patili mananka hunyai arale geni Allah kanne kemren sun kasonga aha junne sereyai serebe limananka hunga maga serebe Allah kanne ngamaga ayan kati sumi yenga nefana Allah kanne limananka hu sondo golle nyani ane sondo menya qalat al a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لمن كهن سندومني سندوغل الإيمان اعتقاد بالجنان قول باللسان عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان
limanan ka ko sondon golle nyani sondon to fi fonyan التقوى sondon golle nyani fa innaha min taqwa alqulub Allah kanne ane sondo menya amma wori sumi ngolle sondo men golle nyani sondo golle nyani nkege mako kana nanti sumi galante tuno min as-salaf salih Allah ko sir saman to yogoni dandu tanna rate sine igana filan sumi ka dun ko matunanti baba yesumini aga golle ni sahambe sahandun ko matunanti ke biti yugume yesumini 40 sondo golle nyani nyama kibera nanti sumi konetu amma wori annabi alayhi salam agati sumiye Allah ta'ala ndeko nantanyani kenya da iya ne tugana malakan nente sumiye barage khempatu Allah te safana ndi kamunya ni kenga kawana nyakundunya malaikan nu gelalla ni tara ko tabe yigande tuntira gana ji tuntira gana integen kane ina Allah bani abata subhana ankende leri dan tantuanya amme yigande mini kekenga antetu dulle na kebe nyana yonki antetu dakku na kebe nyana yonki ando Allah igrati kennan kentuba ana manne kenna aduna kemme fonya suguma katiro anke me fonya gella kennan tege ko tabe amemina meiga kella valeur yoran kalle me tunka be gara yonki langa aya ne tu dulle na kebe nyana yonki dakku ga kebe nyana yonki kenyani sun kaso sumiyen ni sondo men golle ade muru mu'mini de Allah kan nana nyama sumiyen liya nasira Allah kanne nam anne sara ya garanya walla o ma gari ni katto ya gotirindi gaku ngenya mulana sukrale kandenga nde tomu fonne de ngore fonne afay kanna da kinki tenya tirindi nsume siro ma mesiro arina seran dallan kanne janka gar sun qaso ngara dan magan nene fonne ro wandi hakke kam manga sefena da nganga jurubunki an ko nan nyimme halale khande an pay kanna kinki tenya Allah bane sumi ngara sumi kutenya to miniti bane seni kanna ni sumi kutu ame kinye adi dura ga bakke mi sun qaso ngara dan seran di kenya dura ga bakka wandi hakke anda nyakkan bare sera sun to non anda ne dan nyakkanya ne kompe man dan dura ga bakke ante zofene agante tintananga manni ni kanna Allah ya khanyani ngange ya gunu Allah manni sun qaso ngana dan ngante ya gunu ya gare tanai kibe ge fetan nyakke anda halalen to kono lillah manni ngalante haramen to kono lillah ti Allah jalla wa ala digande be gamma an halalen nyen min fo be gamma amba be fan kompe yugom tono ya garen tono sera sun tankala man tudumine na laqi gande ke futro ngemeki anta dumine na laqi min fo ke ande to kono manne Allah ya rinqala Allah yinkorosi nan kunu khari sira sun tono manne ni sun qaso ngana danga ngalante mo rasefenden to kono ke Allah ba ngade yigande to kono ti Allah yigande de di Allah to nyani falla ni to kono kala no mo rasefende Allah ngala fallante kala nan la qalle wandi khibare na wandi na bure nyiga na wandi tuhuma na jikure ya jikube fe anga me kunde beralante ante fosu nyana me yigande de di ande ken to kono ti Allah man ngalante haramen to kono kumbe nangalari nan tin ko ke to kono sumiyen nasigi garenyan ntande yigande de jinto kono ngati Allah ande garenya kenya ni la'allakum tattaqun aran sayrandiya ona sun kasongo mundini kamma awalan ona sun kasongo mundi bitawba warruju' wal inaba ila Allah ta'ala kuminnan tagu anna kayti der kurumba munyande Allah naga anna simmen yerun sun kasonde yirigi sun kaso dujatella ande golli surmana medebe ande futundu mana medebe simme yeru yogoni sumido yirigin tanni nyaka ya hen kam may fati yeru sahanni yogo mara yiriga fe dogo toron kanya ga sakka ante tiga sumini mogobe yeru yogoni kundu afagel lembu sasalanta ka sikitarin kamma tasyon de yogo raga de khorundi yogo no asam konte taga no kube yogo nya jinum pure yogo raga doke mallade nema nyankenda adan ken dugundi ada yorun ko yanga yirgin paytenga anne manne nyana kayti der kurumba munyande Allah na tubi kati Allah sun kason kale ta huti tubiye ande junubu nganaro agaro nan kamma mo baka kunya sun kason lanta lillandi junubu nikenya nan ladan Allah ko musuru saman to bege danki wonga igana nyamullana ngiri nan sanni fejri ngana kinya na to ko rigilina wudu nafila de bere isunona itini la Allah daru dallan kuteyo wade bere kenjuru bundin kaban ko regilli wuronga salli daru dallan kuteyo wade bere kenya sababu Allah din kaba wuron khairi kenya ni yobogati timmanneni qatwa no gagatini oga junubu sudeberi
Allah yo la jabanati atin ke junubun de berni wuronde ki ma battewre atalla e kam man Allah jaba anta khala junu yangan kata nyanga mukke ngante ba kagala ati ando Allah telefon be gam anga fayni anga haramin fayni anne erni maname na telefon ke fayni no ne ati Allah dan kuma bakki qur'ane est ce que Allah war minute yana nga qur'ane fayni ya Allah dan tunya atin tamulanni kitabe ke fay adalla jabana nyanta khala anon kim pay kallam kute kamma iyo goni telefon batterie ngana nyamantini duna yangir anni yogo taxundi an telefon ke anna rohinga illenki kiyemuma walma anyara gata anna kara yiti nan kari ragati nanyan tasire suru berni telefon ke Allah kute bane falle me ada kebe nyana telefon ke yillande ada ni nyana qur'ane yillande ngare qur'ane tanga ada telefon ke fayni mobe ada na qur'ane fayni kundunga qur'ane sebeta yin kolla ate Allah keke est ce que kiyen no xamne xafirge sen ko ngotani man ntam pay soro na magan sefene ntam pay soro pi burunya santen Allah dan la jabar Allah kalla da bakal Allah kibar anta gala am pay haramin no goje ade killen kine bilisa sangata nganken talla man la jaba khars anne fini man me fayna anne fini man me terinka nastaqbilu ramadan ona tunqaso ngomundi ni tubiye angana tubi ni katalla Allah ne kenya mulla subhana ko men na junubun de be so sage katalla sun kaso nganari na to kan junubu ni nyampa Allah ya ma gamman kinna amma wori sorobe ni de junubu ngaro no sun kaso e ko futuro ngana kini e furu farana lante sikki ini no gonya fakka jinga lante nafila de berni do almami batte yo metanda serebe geli no gon pagaji tinkete junubu ni nyane la sun kaso agana yangon gebe ni serenya kenya nyana sabab Allah tagallam batti gebe de berni junubu kebe geral Allah tagalla kallagana baka harami Allah tanya gollagana Allah tanturum lagana junubuni nyanana iblisa asangana tankenya almami ngana gari fatiha gara nas ayu dan tantogara ari mankangen nagira almami ke sorangi denyen masrebe de tubi ngero Allah mbatte nona maga ana tafsirun terinka futron kinyana ante sedene ana nafila de beru ronga awasantenya junubunte yaga kabana Allah do ghirikati tubunya ibadallah Allah do kilun tagundi Qur'ane muma soran tono nanti yanga katan sora kada hakilu ni tawo khasora ngono nanti suratu tauba tubi en sora sura ngono nanti suratu ghafir junubu yampe en sora ghafir dambi wa qabil tawbi shadid al-iqab zi tawli na'am alla ni hinna yampana angana tubi alla nan tubi laga ana yampamma ana illa ngolli bure nyillandi ni nanya golli sire alla bani ane kende berri jalla fi ula ona sunka sonkane tawuti at-tauba afillandi ogana nyamulla na sunka sonkane tawo olla to baka wandi hakku ngoni sagandi wandi hakke manya fonin kolondi hada mare men golle khebe ga tagandi na nyaare ni ante sugandi de berini wandi hakke nya inaran sigini anyande katilebu doke anyanda falla magan sefe doke kadi utu baka golli su khani kini nyaare ngallante sagandi naam an sallunge kini nan sumu angere foko sere suda angere sere su bonondi angere na bore bonondi kumbene annabi ti alayhi salam haqqo ko sagene hari tamiso ferebe gere ferebe dampu yawmal qiyamah Allah wa fan kamerona ni khallentuga afallina nya seyjura ke daba be gere ke takki bennu ga na bennu sage akota hada mar mingi jikiran ko sene ke be bangi sugeni wandi haqqatini manne ya laitani kuntu turaba qaringa nya fereyduna ona meddam pon kananya seyjura idinga kusutu annabi alayhi salam ati haqqugo ngasiki angolli surunyame inatina fotu baka haqqugo ngolli buru ni ke famma ina sedimbe maga hada mara ngakke maga sangate maga dunge kallega jofenanga wandi haqqi bana ndaga tele katalla Allah obini da batenga yagaren biide musulle me haqqe nyege boga gollenga ke yagari sallana sumana afaga tele yimbe ngalo musinen sabab musune hirra anken kade hadamaro mumane me hakken nantelle soro man meneno iga yabu ngalen kan sabo soro man meneno angedi lebu faban kallano man meneno angedi khalsi yiga anti khayte tagallina dan talla kamma yughni man meneno angedi bagandi yawmal qiyamah ande kutalle sigi katalla kammo Allah hakka feti koy ma khem para fasumi sine mu masumi Allah ne tambuniya tugan Allah hakka nam Allah hakka feti wandi hakke Allah ta dangine ani tugana meya an gollenga hakke be bakana utu bakakati gollana ki solution suntai anna sagandi katti wal manna nafila be sadaqa ngebe bagandi yawmal qiyamah ga bakkan gollugo o ko sasa o sugulati hadamare munyai
o suguleti wandunya oni tuhuma oni bonondi oni hasidahu oni koroto ona fosu deberiya me kotange Allah wa subhanallah garini kiti yawma tubla sarair akota bundoni siyebaka angere fosu nyagami angere fosu nambara magadu anga kalla illa man la bantengini baka wandi haqqin oni sunqa sonkani taawunu na haqqunya bagandi ni sagandi katti sorobeni i haqqungoy ona sunqa songo mundinya na fogebe sumi ke gasono honga ila nabi tirndi alayhi salatu wassalam manni oganga langa fogebe sumi ke gaso saban legere ati seregebe farati seregebe mungude ke gaso Allah mbatenga ke gaso yani ana rajab ari sunqa sonyade menaga rajab ni la horoma qasonyay Allah gere qasubeni ko inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah rajab yakfni kunga seregebe ile Allah mbatenge be berna rajaba nanti la horoman qaso Allah mbatten dublenya julubon kane kundunya sabal legere la horoman qaso fe sumi qaso fe annabi ti alayhi salam soron kilu ganta Allah mbatte dimmabe inki Allah mbattenge be berni kenga kingeni ke sabal legere angana nya deberini awande manana sunqa sonkane ta awande manana sumi en wondi saketi sorobe ni sunqa son tambongia sunqa soya kane ta hunu tikella hala sunqa songana nyiri nona kane ta hunu kamma wa ibadallah hinne kati korinto ade miskinani sumi maqsadu bega sumi yenga hikamuni bega ayo yani o sunya go miskinani mo nga khaso sinen no banna andan kore kaga faya wutu gelli fenjirinya masunu kutinima dullende dakko kana ko tatuna ga kebe nyana yonkinga kana tunanti miskina ni beri ga karanga ne kundware e hayigene tabana ki yendo sum yefere asenti daga ira katere nya game kitta dulle ngana ndallo mulle fendi anna tunanti yogoni no sentida kenya na nya gente sum khaso ngana dangi ngana khaso ngorita ona miskina ni muro na daga minna mudun kinya o de tuketa dullende dakko ga kebe nyana yonki on ta sere walla ga dullino jongaran karamundi nam on ta sere walla ga dakko jonga keta ariya agaran karamundi anna tudullende dakko ga kebe nyana yonki anna tahu gadi na sunqa sonkane tahu yeru nde sambani menjangea ntagalle manyanyi sambay yeru sunqa songe yirini nga kamani nkore nafaga muru mobe nga kamani futiri adi sugurin perendi natillo munda gade komandi liti kare maro kobo kare tenkobo sukaran jonkom pay segene maro jonkom pay segene iren na profiter katti julani nga hokono Allah annabi hadise ngono ngade sere sugana khota utuna ri moton kamalla ganna khota lonan kam ibe gana yiruwe yi moton dalla ganna yiruwe nyana o ku silamu ni kofo ante tu kofo qabila begen hinne nga nyana wakati bono khoton dina tani glasin kuntura gana nyoko mene tampin no gode wallahi sun qaso nari o ku mali ni gaga na kemeya la ilaha illallah نوية قوانينا أمة رسول الله عليه السلام ورتبه نحن نشدد عليهم وكل قطن لي كما إيه تنتي السلام هاجونياني كيف بتجي قمية تمرين بوسو أنت نمي كمو فيني مسون قصونا رفاني نما كمونا غتيا النبي دكو الله وخطنا لنك مدولة تاقوى أي بركة بكانغا غاندي فوكي مغسيكا سكرا ساسا سكرنا ونا كمو فيني باني سون قصونا كنيا إني سجن دنيا أمة رسول الله النبي عليه السلام أي موتني وقوانا هنيا خصوبي وفاقتون دي يروني كما أن كنت أغسون قصونا دنغان لغا كيبي سقاطا أكون الله يدي أجونكم من كيبا غاغا كينا ما أفوك فاجونكم أنغا خطون دي سلامين كما أنغا خطون دي سومان كما من ندين ليري سون قصونا رانغا سميني نمارون قبنو كمغو ننتن قبنو كمغو نمبورو ندبرني كمغو نكامبورو نكاوتو نكاماتي نكاوتو tahum paba angari abubakar yewa gani kiya de berni me yiriganti korenga ken ka koreni sukara mutu kamno ni son kason kani tahum ngaki kisaro ni nyikolla ngani isa yeru ande sukara mutu korenda adin to agulora sukara ko bodome me yiriganti koren kona koren sukara ko yeru ya nyirni baba o khatinne minne lenkitini ko do khatinne minne yero irima ya nyikilun ta huntan ni sukara jonko yiri kone sukaran kinna di romonga kaya gare ko kundu ani sun kasonga na irna nga kane ta hun ifati bakki korenga anga mulannan koren kumbere fay
fu be ni ge fati ge ro mun to ifa yanka korente ni kenya ngantere anga mulla nan sigida na Allah jalla wa ala ara nabi nyimbe Musa da qadr wal maqdr ari wala nan tinan golli ina golla la timellum munyada ngani tege yentaga Allah rimanne ko subhana wa kana abuhuma saliha qaraga tafsirun fay ibn kasir ga ko mi kisma nyerundi kunya ni sikalla ko monda Allah ga medunga ikismeri nyerundi nga tampina tande bi nyum nan golli da asimmene yereya sun qasa asimmene o gana nyoga kane taagunu kula halanne kammo nde ko wakati dantante yeno fabankallana simmena di fabankallenga oga mesigada wakati ni nagati makarago yeno oga mesigida wallah itaaguna igawunu baba ne minne baba ntagarini baba akhini ne minne baba akhini tanga baba nge fatiro wara annabi nyirni kati Jaafar aya qenga Asma binta Umays nanti ana romo kuina nyida ngafabe yesikida ko sikki ko fabankallana la kharange ngena jilli wakati be serege me kitagi dema nani kharange tuga taaguna ga wuna de saxe baba ganneren kharange to sikki soro mane me kharange nambono ge karade gunnunga ge karado jinga ge karade sahara to lamma sere me kitagi korosina faben karafal sunka songana yirini irima hamminiya kulli ni sigin kedillo munda nkina ni yere yeruma nti sasa la ilaha illa kembire kanno francinka bane gane nante fabankallana tunu kanno aswani bane melenki likanga eri bana ngetunu kitana lo male serebero mungu metere billahi ngetunu angetunu kebe fabage fati kanno angetunu la haranga wallah ntetu make kitege de kebe siro kiteye lia ona sondo munya bane iti banna suge kori sumpun solli banna fe ayam mara harsi nyamara ankore ga kapamil talsi kame khairina ta nam agana sun qaso ngana nadi ma hammina serege me sigidanga isimmino di kina kalle ke wasimmina di faba salle ngana nyirini koni salli to kun ko bonira kon sikiti ribare hakunda me salle ngerni kum payuna koni salli nyira mutu wattenge ni raga serege me sigira simmino di faba kalluma ya yo ngana nyino faban kallana inaro yogo be allinga da mantelinga da serentesi yogo mbakken kagana nyinonga serentesi ki faban kallana dade to ganyankal allakum nastaqbilu ramadan oleki haki ade berini kengeni nampayindi allah ko mo bege fati idi korun to kammo sun qaso gana kane tawo kundu sun qaso ngetimme no ma aynyana sun qaso sire alegere korona ngani siru mutu be sunan ngani yirigi sun qaso angan katti kebe de berna de beri anke law glace allah sikiti kayo boy nke kota sun kana sigiti ga glace jonko wallahi sun qaso ngana dange allah faaga kebe nyana wallahu fi auni al-abd ma dama al-abd fi auni akhi min kage sigiti temere ngana kini misiri dunko ma min kage de khanden de beri wal ma fonde misiri fu be nga salli ni sumu kutute nam kan no nga karaga na nyang kaga hollo nya wanki ni se kon ni kenya ya ganne nyani nga suma no ngana dugu tan kana hollo ku su wanki nanya dimmani batenga nti sun kaso lino serande sun kaso ngana rono bay ni kan tono sukara kinye fo ona temere kay foda aran seranda sun kaso ngana dan keti bay hajun ta sukara igen ma bay hajun ni fi ramadan bas la wallah sun kaso ngana min nafokine bay nafokine kaw aran serande ma awara sun kaso li formation ande ma nan serande me ko agana nyeme ta nyeme no la aran sera ndaga na deme bay haju sukara ba ngere kine qaso sa haju ay mulla ola besuna ngani mutu ngeke ko mabire sunde mu conférence wo de berni Bamako kundu ya garin qase gono ari katinga jogora meyan atin le mangi to na ngani siro mutu on to sun qaso ngani mero yi mogobe atin kera annal mamini tammi kininga ngai sikitu su futuringa kotas ade fini gonin ko ke frigo na fara glace nga hana to kana kine miskinani ke frigo ne jimulu sangumende zanzambulu ne nyarone soroni sumun kutute nka ngeke nganne mutu sun kason tanji kembito sun kason go mujuma are ni side aga na fila modal mam garna kara ke mamma fulan nanyare ke nganni yesu tuwa na kaytu ma sun kason nganni nganni ke subaraje ngada ngakota santina gede kina almamini monte tumana nyeme mantanye be birene alegere be sunara gananti sun qasule gere nyani ke nasumi agan qawa mo gobe
ntetu minna waga khalle wori min tetu na wori sikkan ngai nan tinkena wori min ta wori me sikkan te sun kaso tana yerna gebe min ke walla min te walla ba be suna kane ta ko wala ka nyoma ga katti kay khabun ko na kana wari na sage na yampe muru khamaga ageme joppe fene na sababunya o sarano ado mani ibeni yogoni sigoda francia on dangi debunga kundu ali go kamma kenya ndole la dikela hala allah taala ganne gollo ko susura dana wala ka nyoma ga on sun kason kani ta wono kamma allah ganne debu ko kurana allah ganne kani ko kurana wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin